Tikhalita lokholwa kakusito tikhalite live. Tikhalita lokholwa kakusito tikhalite live. Ingakho noma linakanga sithi Nkosi uthite asingake sita tikhalita lokholwako. Uyabona manje react react kusiwe bantu belive. Ungareactisi kwangathi uphelele namhlabeni. Uma sobhekene nengqinamba. Amen. Kunye kumele kwethu. Kunye akusibili. Inkinga bese sibona kuba kubili. Sekuyasishaya. Funa nje sende kuyo. Ukubhekisa emehlo ethu kusibazi. He was not angry. Wasiguculela kubo. Sokhuluma lamagama lamnanzi. Uyawumva umuntu longa ovama lo day anger. Wathi cina akazange athi niyesaba. Sanikhohliwe athi uNkulunkulu spend your own nakunjena firstborns emagibhithe firstborns aphelile angcongceni. No. Wasimani isibinzi niyesaba. Exodus 14:13. Wakhuluma namagama. Ngicela ufunze nefundisi. Wakhuluma namagama. Mose waphendula wathi ningesabi. Manini isibinzi. Niqine. Nitawubona usindisa kwaSimakathe. Mani isibenzi. Latanentela bona la. Ningesabi. Cina ndawubona usinzisa kwaSimakathe. Lakatanentela bona namuhla. Lama ebitheleni wabona. Ansiphinze wabo. Wathi kube asho lamagama. Lizwi laletha imphendvulo. Wathi kuba ikhuluma ifaith yakhe. A-encourage lesiqukule sasi angry kangaka. Ngithi temne beka ngababalisela le abe 2 rooms don't make a right. Ngiyamthanza manje nomflo wakhona le nakho njalo. Phrase 2 rooms don't make a right. They don't make a right. Akusho ngoba angry now you must be angry. When it's angry now you must be cool. Be calm, be collected. Amen. 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 Wakhuluma lamagama esicubile lebekangafanele ukuthi angakhuluma lamagama. Wakhuluma lamagama lamnanzi. Sabuya phasi. uNkulunkulu waletha imphendvulo lula sandla sakho. Indvuku lengakunika yona. Uselule towards the nakhonjana, the Red Sea. Wanele nje kusilula wenteka miracle iminyaka neminyaka. Amen. Bawelela ngeshare sebadansa. Amen. Amen. Bawela isilivi bawela bonke emhlabathini lowomile. This is our God. Kudeleka yawumayinasa konke kuNkulunkulu besubuka kuNkulunkulu yedwa bese akasaboni ama miracles and wonders. Bese akasaboni ini Mangaliso yakho. Shito njalo Jesu eMatha ngakutsheliwe kuthi uma ukholwa utawubona inkathimulo. Bayibona inkathimulo the glory of God. What you see Mhlabona Jesu. Ana 8 days bamngenisa ethembelini batomdedicate. Maria na Joseph. Wathi emehlo mayibonile inkathini. Oh yes.
yaka-Israyeli. Uma ukhona utawubona inkathimelo yaNkulunkulu. Wema wasusa enga ngitsilo Isaiah 65 utositshela ukuthi letha kuthula. Don't react nge-anger. I-anger irepela uNkulunkulu ngefika kuwo. Yisuse lwani nayo. Lwani nayo. Iyeta i-natural ngoba sisemhlabeni lo natural. Unema forces la natural. Ngemandla atongazi usaya le anger yakuphakamisa kani yakucrasha. You can't be a victor. Kule ngqinamba losobhekene nayo. Ngoba uNkulunkulu uyarepair. uNkulunkulu umuntu ekuthula, inkosi ekuthula. Ite emhlabeni etohlanyela kuthula. Uma mina sengi-angry kusho ukuthi lo msebenzi wakho waseCalvary babe was nothing. Sengifuna lama forces alomhlaba athathe over. Lama forces alomhlaba Satan ude a good boy. Satan will never pat you on your shoulder to well done. Noma ungamendela ini. Never. Instead, he's always ready to crush you. So wena kwakho ukuthi konke lokhu associated na Satan questions. Wende njani? Questions. Questions. Ukususa. Ngisite Martha whether are angry to Jesus. Wayethu uyambukelela. Nang Maria umbukelela ngemsebenzi, umsebenzi uyangengana. Jesu wambisa phasi Maria ukhethele ukungona kona. Akawubatisa umphefumulo wakhe ngetinto letilite. Lokhu lekakhethile kwaphakathi. Kwangathi uthi Jesu wena don't worry ngalokudla lokulo. Hlala la uvela ngemagama. Atakusita phakathi elihambeni usenendlela lenze yeMartha kulomhlaba udzingana ngemagama lengiwakhulumako ngoba mina ngilapha kwesikhashana ngibuyela kuBaba. Amen. Amen. I-anger kayikho la kuna Jesu khona. La uNkulunkulu akekho la lapha kune-anger khona, if I may put it that way. Again, Proverbs 16:32. Lesinye isandla sibe Proverbs 37. 16:32. Yes. Kungcono kuba umuntu lobeketelako kunekuba silwe. Okay. Awufunza ngesingisi ngiyamfundisa. Thank you for that. $16.32. Whoever is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Another version. No. Wafunza ukuthi 10. Is it 9? Whoever is slow to anger is better than the It's better than the mighty. Loyo lophutako uyabona kukwathu kuhambele kancane ngalamanye amagama. Kukwata kuhambele kancane ungcono kuneliqhawe ingwazi leyatiwa ufa better wena ungetulu kwayo ingwazi.
ufa betha kunengwazi yini imfihlo yakho kukwata kuqansuka ukuhambela kancane. Amen. Ukuhambela kanjani? James ke mfundisi uthini? Jacobe, yes, 19 and 20. James 1 verses 19 and 20. Bazalwane bami labathandekayo, khumbulani na mulona lo muntu akasheshe kufa ephute kuphela ukukhuluma ephute nekuthukuthela. Akasheshe kwenda njani? Kufa. Aphute kwenda njani? Ukukhuluma nekuthukuthela. Nekuthukuthela. Akaphute ukuthukuthela, akabe slow to. Asufunze ngesingisi. Know this, my beloved brothers. Let every person be quick to hear. Be quick to hear. Slow to speak. Slow to speak. Slow to anger. Slow to anger. Slow to anger. Psalms 37, verse 8. Why? Yini sizathu must be slow to anger. Huh? Be slow to anger. Uma ubhekene nengcinamba, don't rush to anger. Psalm 37 verse 8. Dibambe ungathukutheli. Uluyekele lulaka. Ungaqansuki. Ngobe lokho kubanga bona. Uyef? Awuphinze mfundisi. Dibambe ungathukutheli. Dibambe le situation ithi unjenje ngenxa yabani wena dibambe ingqinamba ithi kubebe kungekho ba noma kube bana ke ndikwekuthi ngabe lokho akube lithi ke diba ngiyamthatha dibambe ungathukutheli ngoba kuthukuthela kwenda njani mfundisi ngobe lokho kubanga bona ngithi temne la kune engakhona lizulu ka la kune sono khona lizulu liyakwesha it's a repellent of God i-anger iyavama kufika uma ubhekene nengcinamba ubuke sofanani unatha tshwala nje wanathiswa bobani ube angry against society kuba kukho bani no, don't go there thathe mehlo akho wabhekise ezulwini uthi Nkosi Jesu kude simo lesenga wena lesingetulu kwakho kude simo lesingashaya uNkulunkulu kadala akashaywa timo njengathi thina bantu uvese umuntu ushaywe not with God ngakho ke thatha emehlo akho waphonse kulona leka angashaywa timo leka thithi engijutane nalabathi inhlitiyo titsabukile akasho ukuthi ujutane nabathi inhlitiyo leti angry. You have all the reason to be angry siyavuma kepha don't be angry because kukwata anger ibanga sono ilidela esonweni iholelana esonweni ema end results anger sono
Uyatimanga Jesu umfundisi wami. Lapha ensimini eGetsemane. Selefika leli bulo, leli butho, lelito arresta Jesu utombopha, limthatha limmixe kubapristi labakhulu bayomgweba ngelicala lengekho. Peter waba angry. Wahoshula ikepha esikhwameni sakhe. Wayijuba indlebe yesotsha. Jesu umuntu lekathi bisi, don't be angry because it leads to sin. Wathatha indlebe, ilobe esandleni sanapunjana, the lobe from the hand of Peter, wayibisele emuva, wamhilisha, waguqukela kuPetro, wamyala. Yini naye i-anger leads to sin. Usenkingeni Jesu ngubani osenkingeni? Bete kuPeter nabantu noma beta kuJesu, bete kuJesu. Kodwa the very same Jesus akazange agqume ukuthi wangisita Petro. Nebenta ugquma nje wangisita Petro nako kwevalini. No. Umuntu lekaconza kahle ukuthi anger leads to sin. And the Father will be away from me if I start reacting in anger. Amen. Wena njani? Wariyetha ngikuthula. Sitha sakhe wasibisela endlini wasiphilisa. I-anger kude lapho itasisita khona uma sifuna ukunqoba. Ngithi teleti khali lesilwa ngato thina akusito dalelive. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Asireacti njengebantu basemhlabeni. Ngithi tekunye lekumele sikwende when we face calamities, when we face challenges, when we face ingqinamba, tinhlupheko netinsizi. Kuthatha emehlo ethu sithathe emehlo ethu siwabhekise. Jesu wathatha emehlo akhe wabhekisa kuBaba ngesikhathi sekuhlupheka lokukhulu kuye, sekudzingiswa lokumatima empilweni yakhe nasemphefumulweni wakhe, and reacted without anger. Lebeka angry waguquka wamkhuda. This is not the way to do things, Peter. In this situation, yebu matima, yebu violence towards Jesus. Abebhekene nani nekuhlukubetwa lokukhulu. Ngisayisathi isimo lobhekene naso mzalwane. Kodwa qaphela i-anger. Ngoba yenda uNkulunkulu akhwesha ahlehlele nyova kanye yena uthi mise kakhulu ukuembrace. Akugaqe, akwethwala. I-anger itamthena away. 2 Corinthians chapter 10 verse 4. Tikhali lesilo ngato akusito tele. Tikhali lesilo timisile tikhali. Uyabona lendzawo efaka sifonyo ma number 1. Number 1 indzawo efaka sifonyo. Tikhali lesilwa ngato akusito tele. Wafaka sifonyo Mose tita magadze netimbayimbayi nematshe amgquba ngoba emagama afanana netimbayimbayi tematshe etikwemuntu. Laphonswa sicuku sona. Everybody was angry, but he remained steadfast. Wathatha emehlo akhe netindlebe takhe watiphonsela nenhlitiyo yakhe nemphefumulo wakhe wakuphonsethulu kulona lamdala nalolu wadala bonke lamagibhithe nelwandle netinzaba nalabantu naba-angry. That is how we are supposed to react ku situation le matima.
emlonyeni Jesu. But he dealt away with anger. Psalms 37 verse 8. Dikhalile silwa ngato akusitotani asitotelive live lithi nama ngithathele kutanga angibangele emvukweni uma ngabe ukhona leketa ngemandla edlame nama ngibangele kuphi emvukweni kusho live kodwa lezulu lithi no ngifuna impisi mina nengo uhlekanika. Amen. Peace. Umuntu wefaith wekaphela kureact kanjani ngesikhathi abhekene nesitha. Umuntu lakafuna uNkulunkulu amlwele. Let this man aqhubeka ukufundisa kusithi njalo letikhali leti tingasitotele live. Uyadichaza kahle Paula. What a revelation. Kodwa tikhali taNkulunkulu letinemandla. Kodwa tikhali taNkulunkulu letinemandla. Letikhali letingasitotele tikhali lesilwa ngato thine tikhali taNkulunkulu tinemandla. Ngiyalithanda nangesingisi. Awufunza nangalesiswati ngithanza kokubili. Tekubhidlika tincaba. Ichithe tinkulumo letingasebenzi. Noma ngabe uyabona letinkulumo talabantu taletindimba temahebheru lapha elwandle lelibovu kwakuthi inkulumo letingenamsebenzi letingatusita muntu. In fact kwakuthi inkulumo letithi phela thina sesishona phasi sesifile emagibhithe asibulele. Tatisho njalo. Siqhubekani magibhisheni isicrash esiphele sisive kungaphindi bebaphelele kwakuyawuphela exterminate emakebhere beka iyawuba exterminated yawuphela ngawo kwakuyawugcina ngekufundwa kumbe ngicabanga ukuthi bengasitawe ngaba safunze nangabo futhi thina kule day kule age yethu esiphila kuyo. Besineke size sive ngabo besinge kepha ngenxa yemuntu munye lekakhetha ukuthi anger, I will not be overwhelmed by anger, I will not entertain anger in a situation lapho kuthi wena le anger ikungene uyi entertain wathi mina I'm not going to entertain it, but what shall I do? I shall take my eyes, I shall take my heart, my spirit, my soul ngisibhekise kulona lekangidala kulona lekangilanza even laba bedala Jethro la emethi amen Midian in the land of the Medes. Wathi ngabuye ngidawubhekisa inhliziyo yami kuye nengqondo yami nitindlebe tami aye emagama bayambemeta lo ngilona lo iphonse emadvodza ingungubela temadvodza umuntu yakhe phutela titi left yakhe gocha what ngisethe phela amajoda kade ngolti left diboti is there pride wakhetha sivesa sema Hebrew namuhla solusikhona siyaphila. Ufunze kahle nje lo revelation mfundisi. Ufunza ngaso lesibe sifite emhlaba di enclose di surround. Akumanga nje lo lokwentekile lapha ina ku New York inga 2025 etafuleni kwaku Jerusalem etafuleni kwaku Israel. Ya tivete emhlaba tabutha namuhla sikhona kusoba ne technology lengekho emhlabeni ngenxa yemuntu munye ngithi mina kuba one man out man uthi mina ngedwa ndawuma ngithathe emehlwami kule situation wasinzisa tisi kude ngishona munye lekafa
Ngoba uma ubuke uNkulunkulu wena usuke uqedzile emhlabeni. Funza ivesi lami mfundisi, Dihlabelo 92 verse 12. Uma ubuke uNkulunkulu usuqedzile emhlabeni. Uma ubhekise uthi sono ngawuhlukana, uthi telo mbhali kuDihlabelo 37 verse 80 wathi le lokukwata kuwe bangasono, it leads to sin. 92 verse 12. Verse 12. Lolungile uhluma njengelisuku. Lolungile uhluma njengelisuku. Akhule njengemisedari. Akhule njenge uyabona uyawuhlala abakezange imose ngekulunga kwakhe akhule njengelisuku na. Hey, yabona ngimanga lapha Mount Transfiguration mfundisi. Wena bongacabala abaningi bayibashumayela ngaMose azange alibone iKhenani ngoba wona. Hey wena uyadlala mano. Bekanike Jesu amvete lapha Mount of Transfiguration. Lo mvulo yawuwafa aholi. Wasigodi ngidade ngcwabela mina. Ndamthatha mina. Bamba into lencane ibambe emsileni. Asunake naku ukukhula kwakhe nje lolungile yini na ngoba lolungile sono yasibalekela balekela ienga baleke phela ingcina mbite kucrasha wena itani indlela letiningi lokunye kwayita kuthola ngeenga ibalekele ngaleyo ndlela yobobalekele sono ngithi into emnungayo esonweni ngathi labanye bathi bababhekene nekuhlupheka bese banathatshwana akuhlukani nemuntu lesakathi ikhaphele ekufeni ungawenti lokho uma weswele ungaqala uma ubhekene nekuhlupheka noma ngabe kwaluphi ihlobo thatha ingqondo yakho nemehlo akho nemphefumulo wakho uthi Nkosi ngithula phambi kwakho wena lo ngibonako noma Nkosi ngidiva ngathi ngisemkhathini wemhlathi ngiyacrasheka kepha ngibongiswe ntanga nomulumbe enzaweni ebathi Amen. khuluma lamagama lawo bese uyathuka uthi Nkosi I'm focusing on you. Ulemselo Jesu lesifundisela ukuthi he stayed focused. That ikhona into betim attract left right and center. Kodwa remain focused. Remain focused uNkulunkulu wakho to your God. Unganyakathi uqaphele enga. Ngithi ubovula umnyango manje ngiyakukhukhula ukhahlela ngeke uthathe prophetic action. Uthi not in this body, not in this house, not in this area, not in this place. Not in me, not in my family. You're not going to be part of my family when I anger. Ngifunzile ngawo kuDihlabelo 37 verse 8 ukuthi you lead to sin and my God akafuni ufuna abantu babe senthabeni yakhe longcwele. Amen. Amen. Hlala. Utawubona ini na? Ingadini. Yabani. Yes, my God. Yes, my God. Sibengise efunza abantu mfundisi. Ngoba kusafunza. Asifunza ngesingisi. 92. 12. The righteous shall flourish. The righteous shall flourish. You want to flourish, man. Bala kahle lokubhala. Flourish. Legama le flourish. Kuphumelela, kukhula, kuhluma, kungcebeleka. Include ngcebeleka. But awungcebeleka. Amen. Like the palm tree. Like a palm tree. He shall grow like a cedar oak. Utawuphuma njengomsidari waseLebanon. Anger. Anger. Manage your anger issues. Amen. Amen. Uma ufuna uNkulunkulu akulwele
ngaleti khali letinemandla, to the pulling down of strongholds. Ema-strongholds lisho njalo lesingisi lo second nakunjani Corinthians chapter 10 verse lesimfunze for uthi to the pull their mighty are the weapons of God. We use them, we fight. Laba Russians balwa ngato. The mighty. Tingabukeka wena ngoba utibone ngemehlo enyama. Kwangathi ti weak know they are mighty. They are mighty. To the pulling down of strongholds. Ema-strongholds asathane noma ngeta ngemandla kangakanani alifte leligagasi lenyuke liyetulu awashonisa phansi leti khali tasibakazi lesitilwa ngato, and one of them would manage your anger issues. Amen. Praise God, praise God, praise God, praise God. Praise God. Praise be to God. Praise be to God.